Omwana uma mayo na gitarewe. Bona bubulingana na mukiro ya mwana na mayo yambaire kuuma mwana akinya mieri 5. Manto ja kuma maigo kireana ana bambaire kuma maigo ampo mbuge baringana na stage. Nonto tana bonde bo manairia maigo rimwe. Boenya ategeri betu ba Weru TV bakambia ni witness ati kwe mwana okethera aumire maigo na 4 months. Ana bangi bakauma maigo bena kinya 1 year. Abachereri batiumite maigo lakini mostly average ana baraba ingi bambairia kuma maigo katika mieri 5 na katika mwaka mieri 10 ana baba ingi baba kuma maigo although kethea kwi ana bamwe bagakinyinya mwaka batiumite maigo kwi mantu muchari abati kwaile kana kona akamenya mwana ga kuma maigo na tikaitwe kambere thana ararija ukona kura kuri gukunyia number 2 lakini uti mantu ja fever nonto mana no arege kura nonto bakwa na ajitwe lakini ukeje kuthana ararija na kurega kuria completely then muike sibitari iketho nyate maigo mwana najo ena thinengi indi bomoboro kona bomokethera bamwe bagwitura mata excess bungi na bukethera na ukaragi kaira biara kanywa no kara akienda kuruma kiara kiawe kana kuruma kanipo kanyonto ya ngina kana ringi ukethera inyajo kianguo akenda gwikira kanywa akenda kuruma na kinikiria magita ya mwamiri balingana kya mumiro ya mayo na mante yange mwanya endu ya buranda itara utwira iuchira ya chinkuagaya kwina nkuagaya anto bede to bai watania na manto ja maigo na mono manto ja ujare aja miru for example mbonete ana baba ingi mono withirite mwana ambiririe kwaro muciari nonto mwana nakinyire stage kuma maigo akauga kwanja guko mwana na kukana kwaro imaigo akuma ningenda kwira mutegeri wetu wa Weru TV mwana akiuma maigo ati arawa kuna ali tutige gwikana anja eti mwana andira thogana imaigo akuma nyana baba ingi bakwite muciari akauga kethe ndaije nkamwike sibitari anga ndero imutori ndero ijojo ndero imatha inilo mwana akiuma maigo no mwankaro kundi anakwira mutegeri wetu Weru TV ati mwana inyake tho akiuma maigo na kwambiria mantu ja kwarwa kana kwanja mwike sibitari etategerwe na yewe dawa nonto mwana na wakambiri kwanja ntukuijiri 3 na thiriro iruje kiria twitaga dehydration bungi na wimbonete achari bangi baka gitara mwana kuma maigo bakethwa bena gukorora bena fever muciari ageka mwana anja etindira uga imaigo mwana enajo riwo tegara ri muthima mwana okethe inya mwana ithina ya infection ya memero enayo mwana ni infection ya mauma we nayo mwana na arari kinyana kiuti mwiri ambiria kugwata mwangi na ino ntu birejire stage ne kuma maigo muciari ageka mwana anja akiugaga imaigo akuma kundi ngienda kwira mutegeri wetuju rira rionde mwana akuma maigo kinyake ya kuthwaga kwi kinya inchemeni abangi bakuga mwana akiuma maigo ikyo gitumia okorora ageka mwana anja mwanka mwana aga complicate to pneumonia severe pneumonia na mwikite nja kauga nderero imaigo mwana akiuma maigo no kora kombire mutegeri wetu atiri mwana nyake ya kuthana kuma maigo no kona kwamiria kwaro gutaika manto ja mwanki gukorora biubionde mwike sibitari etategero athiro ithimi daktari amuone na mwe treatment nonto bamwe betu ukethera nya mwana atena science nya cha maigo kuma ende akauga na ndenderero imaigo nonto mwana na stage ya maigo achari bamwe na boiba uranda wacha kwana igitara kuma maigo ria kinya bona bote boya muchari abati kurekana maigo yakauma yongwa urabo ngende ngenda kwira muciari ande ngenda kuga atire kwe bamwe bagwite nya chemist bakagura tundawa bagaka mwana kinire akuma maigo ambuge tundawa turi tutigane na tuburu mwana na ume maigo kawaida na baba ngibo mwoko na mwana thana ararija baba yakima maigo kurakura gukanyia lakini kugakara mwana arathiraia irio kabakuri kamwe na nane nukona kure ori mwibi kurema mwe maita ja maingi na thendo thende irio biria kuija kurea igita riu abire nyetho aketho abirite maita ja maingi kwa please itutigana yatunda watora tugwakwa maigo no turimo mwana ameria matajara jena kanda wakaria ajamba iria gukorundi kana kwambiria
kuthukia kimumero mumero jwa mwana kwa tutigane na tundawa turia twawaka mwana maigo kana kinine riria kuma maigo.